وإذا خرج قال بفاندي منو يجي من أفويه مبقيه رفقتي وإذا خرج قال يمن أفويه مبقيه رفقتي غفرانك إجام غفرانك أي أطلب المغفرة من الله ومن بريق سبيل مبازك الله سبحانه وتعالى غفرانك يا الله نجيزي قلت مسابجة إمبابازي بفاندي منو دشورة كوي بزا كويري تيجي من تلوت مبقيه أفويه مبقيه السبب الله سبحانه وتعالى إمبابازي لماذا كويري يعني bavuze umuntu asomye ubusaba agiye kujya muri wese none avuze gufrana kasotse mu bwiherero قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى ravuga imvugo inshallah ya Sheikh Abdul Razzaq aravuga ngo al-ulama rahimahumullah talammasu hikaman aratubwira ngo abamenyi bashakishije ubugenge buri mu gusaba imbabazi igihe umuntu aturutse mu bwiherero abamenyi bashakishije impamvu yo gusaba imbabazi igihe umuntu aturutse mu bwiherero basanga ngaha biri niki amurana ibintu bibiri الأمر الأول إتيامري يتمون سبب بوازج أفويه مبقيه وأن العبد ونكم غرب عندما يقول إجيه أفوزت غفرانك يا الله مسبب بوازج تروت مبقيه إجي مسلم أفوزت غفرانك يا الله مسبب بوازج تروت مبقيه ويعلن عجزه أبارك غرغزا نغتانغازا يكرو منياني جنيه ناكي نشوبي abari kugaragaza no gutangaza ko ari umunyantege nke ntacyo ashoboye ani alqiyam bi shukri llahi ta'ala ala 'idami ni'amihi alayhi no kugaragaza yuko gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ku nema Allah yamuhaye atarageza ku rwego rwo kuba yashimira izo nema yani iyo umuntu avuye mu bwihera akavuga gufrana ka ya Allah musabye imbabazi abari kugaragaza no gutangaza yuko we nta ngufu afite zo kuba yashimira nema za Allah yamuhundagaje zose ولأنه سبحانه وتعالى أطعمه الطعام وكوكو الله سبحانه وتعالى نوي أوبا ومهاي تشكريا فاني هانغا نشاكو تبيون بنيزا وسقاه الشراب أكمواني تشكنوا يا بريب يكرجا تريا نيب يكنوا تنوا الله سبحانه وتعالى وجل نوبدها هو أعانه على تهضيم طعامه والله سبحانه وتعالى ننوي أتيري مونغ مغرب يوبس كبيرا بيرجو إجي بيجي موندا Allah subhanahu wa ta'ala ni utera inkunga umugaragu igihe uri ibiryo bikagera mu nda Allah ni ugutera inkunga zo kugira gute kuba ibiryo igifu kigira gute kibisya aratubwira ngo wastifadati albadan minhu numubiri kugira inyungu ukura kuri bya biryo wagize gute wariye harabone cyo warya ibiryo kugira ngo bagire ingaruka nziza bikabatera ingaruka mbi bakabajyane kwa muganga rero igihe urangije kurya cyangwa se igihe uvuye mu bwiherero ugasaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi uburi kugaragaza yuko ibiryo urya ni Allah wabiguhaye n'umubiri kugira inyungu ni Allah wagize gute wabigufashijemo thumma ba'da istifada albadan no nyuma yuko umubiri ugize inyungu zo kuri biriya biryo wariye na Allah subhanahu wa ta'ala agaha umubiri wawe ko wagirirwa akamaro na bino biryo wariye wa a'anahu ndetse akanagushoboza fa akhraja hadhihi alfadalat wal awsaf Allah subhanahu wa ta'ala akagutera inkunga yo gusohora uyu mwanda uburi mu mubiri yani yuri ibiryo Allah akagutera inkunga igifu kikabisi bikaza gusohoka mu mubiri Allah no gutera inkunga baratubwira ngo uriya mwanda ukabasha gusohoka allati fi batnihi wa mwanda uburi mu nda y'umuntu law baqiyat ayyama lamata wa ahlakatuhu law lam takhruj Allah namutse ateye biriya biryo turya bikaguma mu mubiri w'umuntu nibisohoke umuntu yapfa nimba abaganga bagize gute barabizi Allah namutse aguhaye ibiryo wariye nibigusohokemo bikakumanamo iminsi no gupfa wagira gute wapfa fa'anahu Allah azza wa jalla ala khurujiha rero Allah subhanahu wa ta'ala agutera inkunga biriya biryo wariye ko bibasha kujya gute gusohoka ba'da intifa'i badan biha mu gihe umubiri urangije kuba wagira gute birangije kugira umubiri akamaro wastifadatihi minha ndetse birangije no kugira akamaro umubiri wawe bavandimwe wa hadhihi ni'am wallahi tahtaju ila shukri azim ino neme yo kumuntu ajya kubwiherera kihagarika umwanda ugasohoka ikeneye gushimirwa kuri Allah subhanahu wa ta'ala cyane kuko bavandimwe uriya mwanda uramutse ugumye mu mubiri w'umuntu wallahi umuntu lamata yapfa ibangaye mu bantu mwumva ngo yarwaye kutajya kwihagarika bakamujyana kwa muganga niyo mpamvu igihe ubona uryama batabanze kugutera inshinge ukabyuka batabanje kukwegura ukagenda batabanje kugutwara yushimira Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu qari ibn qayyim yaravuze ngo man dhanna umuntu uzakeka yuko ingabire za Allah zigarukiye mu kurya no mu kunywa uyu ngo azaba ari injiji ikomeye cyane
hari abantu bazi ko gusinga bereza Allah zigarukiye mu kurya nanyweye nambaye nariye khalas birarangiye ariko umuntu atekereze urabyutse usanzwe uri guhumeka uragenda mu nzira mashallah ushaka kugenda urahagenda mu gihe ari abandi bagashaka kugeraho bajya bitabashobokera al-amru thani bavandimwe impamvu ya kabiri ituma dushimira Allah cyangwa se dusaba Allah imbabazi igihe tuvuye mu bwiherero anna man dakhala al-khala nuko umuntu winjiye mu bwiherero yushra'u lahu alla yadhkura Allah ta'ala hala dukhul al-khala'i nuko igihe umuntu yinjiye mu bwiherero ntago byemeye kuri we kuba yasingiza Allah iyo umuntu yinjiye mu bwiherero ntago byemeye ko yagira gute yasingiza Allah mu bwiherero bavandimwe ibi ngibi nabyo biragaragaza yuko ntago byemeye ko umuyisilamu haca hakanya atari gusingiza Allah niyo mpamvu mu magambo Ibn Uthaymin yakundaga kuvuga cyane hari igihe kizaza kuri umwe muri twebwe azifuza ko fi sahifati mu bitabo byaza ijambo subhanallah subhana yani ubutagatifu bwa Allah kubera iki kano kanya tubona ko ari byoroshye ariko iyo umuntu agiye gupfa cyangwa ku munsi umwe azaryifuza ribure azaryifuza ari bure rero mu bintu bituma tusaba Allah imbabazi no kwigiye umuntu ari mu bwiherero ntago biba byemeye ko yasingiza Allah ntago biba byemeye ko yasingiza Allah subhanahu wa ta'ala fayamtani'u an dhikri Allah tabarak wa ta'ala lianna hadha mawdi'a laysa la'iqa bi dhikri Allah kuko hano hantu mu bwiherero ntago ari ahantu hemeye ko umuntu yasingiza Allah subhanahu wa ta'ala fa idha kharaja al-'abdu min al-khala rero igihe umuyisilamu avuye mu bwiherero istaghfara Allah yicuza agasaba Allah subhanahu wa ta'ala imbabazi linqita'ihi an dhikri Allah fi hadha al-waqt kuba haci hakanya atari gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala ibingi Sheikh Abdurrazzaq yabivuze yuko ta'liqi ala adab al-mufrad ya Bukhari